Pozdrav drugari, dobrodošli nazad na kanal My Fungi and Nature. Moje ime je Miloš i ja sam vaš vodič kroz čarobni svet gljiva. Umalo da do ove epizode i ne dođe zbog nekih tehničkih problema koje smo, nadam se, rešili i tako evo nas opet, zajedno. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. U ovoj epizodi nastavit ćemo sa familijom Agaricaceae i sa vrstama koje su blisko srodne sunčanicama. Vrste o kojima ćemo konkretno pričati nisu baš nešto preterano morfološki slične pravim sunčanicama, ali spadaju u takozvane lepiotoidne vrste, znači slične su na neki način vrstama iz roda lepiota, dakle vrstama o kojima smo u prošloj epizodi govorili, lepioti cristati, haringači i tako dalje. Karakterišu ih raznorazni oblici, zanimljivi, pečurkaste su gljive, ali različito su obojene, sve su donekle malih dimenzija i karakteristično ornamentisanog šešira. Verovatno većina vas se nije susretala sa ovim vrstama ili ste ih vidjeli onako negde slučajno u prolazu, pa vam nisu bile zanimljive i eto, ostale su preskočene. Inače, ovo su vrste koje mogu da budu čak i dosta retke, tako da svako njihovo pronalaženje treba evidentirati na neki način, kako bi se znalo njihovo rasprostranjenje na ovim prostorima, a i inače. Prvi takav rod je rod Cistolepiota sa dve vrste, to su Cistolepiota seminuda i Cistolepiota buchnali. Cistolepiota seminuda je mala gljivica koja raste do nekih 2-3 cm u prečniku šešira, generalno je beličaste boje, beličasto-sivkaste, kremkaste. Ova vrsta ima karakteristično ornamentisanu površinu šešira, dakle pokrivena je granulastim, praškastim prelivom koji se lako otklanja, znači ili pod uticajem vremenskih uslova ili prilikom branja gljive i tome slično. Listići su beli, odvojeni od drške, kod mladih primjeraka su prekriveni parcijalnim velom koji je onako više krpast, doduše tanak je i kada pukne, odnosno kada se šešir gljive otvori, taj parcijalni veo tako puca da ne ostane na dršci u vidu prstena, već se zadrži na marginama šešira u vidu trouglastih nekih visećih fragmenata. Drška je beličasta, cilindrična, takođe je prekrivena finim praškastim tvorevinama, može imati ružičaste note u nekim delovima, međutim uglavnom i generalno je beličaste boje. Raste kao razlagač, preferira vlažnija staništa, znači često raste iz šumske stelje, pored nekih potoka ili osenčenih šumskih puteva i staza i tome slično. Možda i nije toliko retka vrsta, ali se jako retko fotografiše i prijavljuju njeni nalazi, tako da mi je, smatramo retkom vrstom. Nije upotrebljiva kao i ni jedna druga iz ove epizode, ali je zanimljiva zbog svog tog nekog oblika, odnosno forme. Druga vrsta iz ovog roda je Cistolepiota buchnali. Ova vrsta je slična prethodnoj, morfološki, znači raste malo veća, do nekih 4 cm u prečniku šešira. Šešir je plavičasto-ljubičast, sivkasto-ljubičast, sivkasto-plavičast u tim nekim nijansama. Prekriven je sličnim tim pahuljasto-praškastim prelivom. Listići su beličasti do kremkasti, takođe imaju parcijalni veo koji isto puca i zadržava se u vidu beličastih trouglastih fragmenata na marginama šešira. Drška takođe, znači cilindrična, ponekad iskrivljena, u gornjoj zoni je beličasta, a u donjoj zoni je ljubičasta do braunkasta, takođe znači prekrivena tim praškastim prelivom. Raste kao razlagač na humusom bogatim staništima, znači najčešće u listopadnim šumama i bez upotrebne je vrednosti, ali je izuzetno retka i bilo bi lepo evidentirati svaki njen nalaz. Nakon roda Cistolepiota imamo rod Leucocoprinus. Rod Leucocoprinus smo već pomenuli kada smo pričali u prošloj epizodi o vrstama iz roda Leucoagaricus i rekli smo da je vrsta Leucoagaricus sada prebačena u rod Leucocoprinus.
mada mi to nismo tako obrađivali. Ono što je karakteristično za rod Leucocoprinus je takođe, znači, veličina, odnosno sitne gljive, malog rasta, i najkarakterističnija vrsta iz ovog roda je Leucocoprinus birnbaumi. Ova vrsta je karakteristična po tome što raste najčešće kao razlagač u saksijama sa cvećem, i to najčešće u cveću koje je uveženo, znači nije autohtono za Evropu, već dolazi iz, na primer, tropskih krajeva, pa je onda i zemlja za to cveće uvežena zajedno sa tom posudom u kojoj se ono uzgaja. S tim u vezi uvežene su i spore ili micelijum te gljive, tako da ona najčešće, znači, raste u saksijama. Karakteristično je drečavo žute boje, sumpor žute boje, da tako kažemo, u celosti. Šešir joj je u početku jajast, prekriven je, znači, nekim vlaknastim formacijama. Kada se raširi, margine su mu duboko narebrene i ta ornamentacija u vidu vlakana postaje sve ređa. Tamnije je obojen ka centralnom delu, dok je svetli, znači, ka marginama. Listići su takođe žuti, odvojeni od drške, imaju parcijalni veo, odnosno prekriveni su parcijalnim velom, koji kada se šešir otvori, ostaje na dršci u vidu prstena. Dakle, nije kao kod prethodno pomenutih vrsta da ostane u vidu tih nekih trouglastih formacija na marginama, već je prisutan u vidu prstena. Drška je takođe žuta, kao što smo rekli, i ima karakterističan oblik sličan kao i vrste iz roda Leucoagaricus, znači vretenaste su. Najtanja je na vrhu, zatim se širi ka nekoj donjoj trećini i onda se ponovo sužava ka osnovi. I ova vrsta je neupotrebljiva, po nekim izvorima može da bude blago toksična, ali ako je vidite u svojim saksijama, ne uklanjajte je, jer kako se zove, kažu da je dobra za biljku sa kojom raste, jer razgrađuje te neke mrtve organske materije koje trule u tom zemljištu i obogaćuje, znači, to zemljište određenim hranljivim materijama koje onda biljka koja tu raste može da koristi. Ovo je jedina vrsta iz roda Leucocoprinus o kojoj ćemo pričati, jer je ona i najčešća i najkarakterističnija. Ostale su ili beličaste ili nekih drugih nijansi, pa su malo teže za prepoznavanje, tako da nema potrebe o njima govoriti. Treći zanimljiv rod koji je, da tako kažemo, lepiotoidan je rod Melanophyllum. Ovaj rod ima dve karakteristične vrste, to su Melanophyllum hematospermum i Melanophyllum eirei. Melanophyllum hematospermum je jedna zanimljiva lepa gljiva koja raste do nekih 3-4 cm u prečniku šešira. Šešir je ravan ili centralno ispupčen, ima neke kremkasto-braunkaste do braunkaste nijanse kroz koje mogu da se probijaju neke ružičaste note. Slično rodu Cistolepiota prekriven je nekim granulastim ili praškastim prelivom. Ono što je karakteristično za ovu vrstu i ono što je čini zanimljivom pre svega za prirodnjake fotografe, oni koji se bave, znači, fotografisanjem gljiva i drugih elemenata živog sveta, su njeni listići. Oni su crvenkasti do crvenkasto-braunkasti, odvojeni su od drške i gusti. U kontrastu sa svetlo-braunkastom ili ružičasto-braunkastom pozadinom šešira koja se vidi na marginama, predstavljaju veoma privlačne subjekte za fotografisanje. Listići su, kao i kod prethodnih vrsta, prekriveni parcijalnim velom kod mladih primeraka. On je opnast i puca tako što se odvaja od drške i zadržava u vidu trouglastih fragmenata koji vise sa margina šešira. Parcijalni veo je slične boje kao i boje šešira, znači nekih bledo-ružičasto-braunkastih nijansi. Drška je beličasta, beličasto-ružičasta do braunkasta, praškasta je po površini, a kod starijih primeraka može biti i glatka. Ova vrsta raste kao razlagač u različitim tipovima šuma i nema kulinarsku vrednost. Veoma je zanimljiva i zbog svoje retkosti i, znači, zbog te svoje boje. Druga vrsta iz ovog roda je Melanophyllum eirei. Ova vrsta je po svemu gotovo identična prethodnoj vrsti, osim što nema crvenkastih nijansi, već ima plavičasto-zelenkastih nijansi, kako na površini šešira, tako i na listićima. Zapravo, listići su izrazito
plavičasto-zelene boje. Ona je još ređa od prethodne vrste, raste kao razlagač u različitim tipovima šuma i nema kulinarsku vrednost. Svakako, nalaze ove vrste treba evidentirati. Rodovi vrste o kojima smo do sada pričali pripadaju, kao što sam već rekao, familiji Agaricaceae, a vrste o kojoj ću sada pričati pripadaju srodnoj familiji Squamanitaceae. Ona je u istom redu, odnosno redu Agaricales. Znači imaju taj neki, da tako kažemo, sestrinski odnos. Radi se o rodu Cystoderma. Ovde ćemo govoriti o 3 vrste, to su Cystoderma amiantinum, Cystoderma iasonis i Cystoderma Carcharias. Vrste Cystoderma amiantinum i iasonis su međusobno poprilično slične, neki bi rekli čak i gotovo identične, znači na osnovu tih morfoloških, odnosno spoljnih karakteristika. Rastu do nekih 4-5 cm maksimum u prečniku šešira. Šešir je u nekim nijansama žućkasto-oker boje, ponekad brownkast, ponekad svetliji, često naboran na površini i prekriven nekim granulastim formacijama. Krupnije su, znači nisu onako praškaste kao kod cistolepiote, već su izraženije granulaste. Listići su bledo žuti, zupčasto prirasli uz dršku. Kod mladih primjeraka su prekriveni paučinastim parcijalnim velom koji kasnije puca i zadržava se u vidu kortine na dršci ili u vidu nekih ostataka na marginama šešira. Drška je cilindrična, kremkasto-oker, glatka u gornjoj zoni, znači iznad kortine, odnosno ostataka kortine, a u donjoj zoni izgleda kao da je na nju navučena neka vunasto-granulasta čarapica. Ove dve vrste se jako teško razlikuju, znači amiantinum i iasonis. Po nekim autorima miris vrste Cystoderma amiantinum je izraženo neprijatan, dok je miris vrste Cystoderma iasonis neizražen. Pored ove razlike, Cystoderma iasonis takođe ima aseksualne spore ili artospore koje se formiraju na površini šešira i nastaju tako što se hife od kojih je šešir izgrađen fragmentišu i određeni delovi tih ćelija postaju, znači bukvalno služe za aseksualno razmnožavanje ove gljive. Takođe, ako se analiziraju njihove bazidiospore, one su izduženije kod vrste Cystoderma iasonis. Ovako, na osnovu morfoloških razlika, veoma se teško razlikuju. Jedino taj miris, ako baš bude izražen, može da nam ukaže da se govori o ovoj ili onoj vrsti. Neupotrebljive su, rastu kao razlagači, najčešće u blizini četinara na humusom bogatom zemljištu. Treća vrsta iz ovog roda je Cystoderma Carcharias. Ova vrsta je morfološki slična prethodnim, razlikuje se od njih po svojoj boji. Boja je u nekim nijansama bledo kremkasto-ružičaste nijanse, beličasto-ružičaste i u svim drugim karakteristikama morfološkim je identična, znači Cystodermi amiantinum ili iasonis. Znači ima taj granulisani šešir koji može biti naboran na površini, često ima ostatke parcijalnog vela i na dršci i na marginama šešira, listići su je beličasto-ružičasto-kremkasti, znači kao i ostatak gljive i takođe na dršci, znači ima tu neku visoko navučenu čarapicu koja je takođe vunasto granulisana. Slično prethodnim vrstama raste kao razlagač isto u blizini četinara. Nema kulinarsku vrednost. Vrsta koja sledi je nekada pripadala istom rodu, znači rodu Cystoderma, ali je kasnije izdvojena u zaseban rod koji se zove Phaeolepiota. Za razliku od prethodnih vrsta, ova se karakteriše izuzetno krupnim rastom, može porasti do 20 cm u prečniku šešira, a nekad i veća. Takođe visoka je i često raste u busenovima, što nije slučaj za prethodne vrste. Boja je neka oker, brownkasto, krem i tome slično. Ima granulisan šešir i granulisanu onu čarapicu na dršci. Dugo je šešir zatvoren i ima taj neki sferičan ili polusferičan, hemisferičan, da tako kažemo, oblik. Kada pukne, parcijalni veo koji je, da tako kažemo, baš onako opnast ili čak kožast, može se reći, se delom zadržava i na dršci i na marginama šešira. Listići ove gljive su krem,
kasnije oker žuti do oker brown, a drška je visoka, cilindrična i u osnovi zadebljena. Iznad ostataka parcijalnog vela je glatka, dok je, kao što smo već rekli, na dole izgleda kao da je neka visoka granulisana čarapica navučena na nju. Kada kažem čarapica, znači ovo je bitno napomenuti, nemojte ovo mešati sa Volvom kod vrsta iz roda Amanita o kojima smo ranije govorili. Znači kod njih je to ostatak univerzalnog vela i ima tu neku formu jajeta ili tome slično. Vrste iz roda Pheolepiota nemaju univerzalni veo, znači ne rastu iz jajeta. Njihova ta čarapica je drugačije prirode, znači pre bi se reklo da je ostatak parcijalnog vela koji se razvijao kako je gljiva rasla. Raste kao razlagač, često je pored puteva, na đubrištima ili mestima koja su bogata trulećom organskom materijom, formira, znači kao što smo rekli, manje ili veće grupice, po nekih 5, 6, 7 ili više primeraka rastu zajedno, ponekad iz iste osnove. Relativno je retka vrsta, a tek na određenim mikrolokacijama može plodonositi u većem broju. Po literaturnim izvorima ova vrsta je neupotrebljiva, nejestiva ili čak blago otrovna. Poslednji rod o kome ćemo pričati je rod Cystodermela. Uprkos sličnosti, nije blisko srodna sa vrstama iz roda Cystoderma i ono što je zanimljivo, ova vrsta, odnosno ovaj rod trenutno nema svoju familiju, znači mikolozi koji su ga istraživali nisu još uvek ustanovili kojoj familiji ovaj rod pripada. To jest, da li je blisko srodan sa nekim drugim rodom iz reda Agaricales ili pripada svojoj zasebnoj nekoj familiji i o tome tek treba da se odluči, odnosno dodatno istraži. Ona je pripadala ranije, bila je svrstavana znači u rod Cystoderma, međutim zbog određenih mikro karakteristika je izdvojena u zaseban rod. Govorimo o vrsti Cystoderma cinnabarinum, koja je jedna od najprepoznatljivijih vrsta iz ovog roda. Ova vrsta je prepoznatljivo crvenkasto-naranđaste boje, raste krupnija od vrsta iz roda Cystoderma, znači može porasti do nekih 5, 6, 7 ili više santimetara u prečniku. Šešir je takođe granulisan, listići su beli, bledo kremkasti, talasastih oštrica i prekriveni su parcijalnim velom slično vrstama iz roda Cystoderma, koji takođe, znači nakon pucanja, ostaje na dršci u vidu nekog čupovog, da tako kažemo, ostatka, odnosno fragmenta. Drška je slično vrstama iz roda Cystoderma presvučena, znači tom nekom vunasto granulastom čarapicom, boja je u nekim nijansama naranđaste, naranđasto-crvenkaste do ciglaste i boja ove gljive, znači ta neka crvenkasto-ciglasta boja je čini lako prepoznatljivom. Inače, druge vrste iz ovog roda se jako teško međusobno razlikuju. Razlagač je, može se naći pored četinara, najčešće na marginama tih nekih četinarskih šuma ili ispod pojedinačnih stabala četinara, nema, kao ni prethodne vrste, upotrebnu vrednost. I to bi bilo to što se tiče ove epizode o lepiotoidnim vrstama, da tako kažemo sunčanicama koje nisu sunčanice morfološki, ali su, da tako kažemo, relativno blisko srodne njima. Zanimljivog su oblika, boja, ornamentacija šešira i drške, pa sam ih zato uključio u ovaj naš put kroz carstvo gljiva. U sledećoj epizodi počet ćemo sa gasteroidnim gljivama, odnosno gljivama koje imaju zatvorena plodna tela i pre svega ćemo govoriti o puharama. Do tada, pozdrav i dobra bera!